I pozdrav svima, u današnjem tutorialu ću vam pokazati kako da editujete klipove sa Camtasia Studio 8. Pa da počnemo. Prvo treba da uvezete vaš klip koji želite da editujete. Na primjer, ja ću ovaj i samo ga prevučite ovdje dole. On se sada pojavio tu. Sada možete da dodajete iz muziku. Na primjer, ja ću ovu. Samo je prevučite ovdje dole. Sada, pošto imamo da video traje puno kraće od muzike, možete to da izjednačite tako što idete desnim klikom Split i ovo označite i izbrišete. Sada to traje iste dužine. Sada, pošto čujete da je muzika mnogo glasna, možete smanjiti muziku tako što idete na audio, označite i samo uz pomoć ovo smanjujete pomalo, koliko vam odgovara. Eto, muzika sada, pošto vidimo da se mnogo brzo završava, idemo da dodajemo fade efekat, a da polako nestaje. Vidite kako to izgleda. Eto, kao što ste vidjeli. Isto to možete dodati i na početak. Pošto čujete isto da se i muzika mnogo brzo, mnogo jako završava, dodajte tako što značite, idete fade out, a na početku je fade in. I sada je to tako. Eto. To su neke osnove kako da editujete. Sad kako da sačuvate, idete na Product and Share i izaberete 720 piksela ili 480 piksela. Ja ću 720 piksela, idete Next, ovdje date mu ime, ovdje gdje će da se nalazi to, na desktop na primjer, i Save, i samo idete Finish i ono će početi sa renderovanjem. Kada se renduje dobit ćete file mp4, to je vaš video. I to bi bilo za danas.